Shubor nakaslem jong nongsan Hima. Myntri ka Shnong Marshillong kabadan ha Southwest Khasi Hills uba Gilbert Thongni. Hagasngi baar ulayathu baka Fatima lengdo kabala syakem lang badwe unong Nigeria hakipulit Rajasthan ka klem sa Shuh ha Marshillong la palat pheusne menta bad kamdan Kyrteng Shuh ru hapo ka Shnong. Ka Fatima saphu arsnem karta lembad u akne Benjamin laiphu arsnem ubadai nakari Nigeria kila syakem hakini ki khindas ngi hakipulit kasi rohi Rajasthan na New Delhi halor ka jengkano bakila donkti banthok pisa yaki priu lengba kirensan social media. Nagalang ki pulit kasi rohi kila pentem baka Fatima kala penpau baka day na Marshillong watla kala syong lasa ha Delhi. Habai kren bat uba Thongni banyo jeng pensyai halor gani ka benta. Ule thu ba ki kimikik pa ka Fatima lengdo kila khla laslem bat ka Fatima ka dei ka khun khaddu. Ula ongru ba ka Fatima kadang don ki henmen. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.